Tumurigereri lituko lya rero goseke unga lituko lya rero niko togochaka kurwase ebunge ya South Mugirango ensemo yigitago goseje itago ase umuyiga omunene onyarako kwariganirwa bugochangira na gusira ebyombe aho ime yebunge yo umuyiga onyarako kwariganirwa amo no mujumbe webunge yo Mosike Silvanus Osoro oigo umuyigo yo niko nyarako gugwikiranwa amo no mokonyi bumurai bwenze Mosike Professor Abraham Kiduro Kindiki aboigo omokonyi oye obene Faruke Kibete egati yabaraye bande abange hasichingwana ao chanyarako achiko bwato kwa anene mono igoro ya siasa chia Kenya igoro ya magendero nabo igoro yokugenderera gose igoro ya serikali ya Kenya konsa nali egendereta kwanekalia aba Kenya roboti oru rwaliganwa no mulikito Daniel Ontiri na sensemo yetago imiye bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii ase litukulia lero mukonyi bumurai wense Professor Abraham Kithure Kindiki ara umwega bo changira na gusire bikundi au egati yabo abana boda boda ebyombe byabangina egati yebinde uyo ariganirwa no mubunge wense miyo Mosike Silvanus Osoro egati yabarai aboigo baikirna ngamo na Faruk Kibet kurwa sabisi yomurai wense aboimendrep kurwa sorogongo rwagusie Mosike Jafeth mukayenya kundi mubunge kurwa kitutu cha North Daniel Ogoka Manduko kurwa nyalibali masaba Mosike Steve Mugaka kure bunge ya West Mugirango kurwa se county ya Nyamira egati yabarai banda bange ukwa na chingagecho Kindiki nigakwaniro kugania kugosire bikundi bikebike nabona ye neira yeikiraniwe korengana nechira chinga kibaningi kuri yuburai na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko tasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo, lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga hii program na kusema pesa ni kidogo ni wale wametosheka na wameshiba. Asense mwende nigawokera oburai wabono kimagendero nabono kurwa baso abisi amange agendere gokoreka amange aoncholeirie boigo nigo bagenderete no mokia kimagendero. Rais Ruto na hii serikali tumekazanya na tumepata afueni kidogo, hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike, tumefanya hatua. Ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi, ikafika 250 kilo mbili paketi moja 250 shilling. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Faruk Kibeta asense moya nigarolekana komo mochio kabero mokonyi bumurai wense Mosike Gashagwa asichinkwa na cha igoro yechibura buru igoro yobocholi bonene nikirenga kya kyogo chakia ekiamekiya aiga Kenya nokugania kubagana ba Kenya engara bateba batachi wanchirna yiboigo yabe kwa chinguru na barai bande na balira gochakogendera komubwatisia Mosike Ruto. Kuna jamaa moja katika hii taifa hapo na chama inaitwa Divide Community Party. Kuna mwingine inaitwa Problem Leaders Party. Ule mama. Na uzuri ya hiyo watu wote wamehamia Tanzania. Wametoa bad manners Kenya wamepeleka Tanzania. Nyinyi watu ya South Mugirango mnaambia namna gani? Kiti ya shua dingi mchikona na nene diteje no biko chikona bikoba. Ekebwa to kikola haga njana mwana gasire ngurunka ara. Tijako njana my friend. Tomo nderinja ko ruchile yechiba ndiga bantu bane batwa tistimara ndiga bantu bane bari chipara ngane gukura no mwana wanja batengo so ta utacha kusiyeri mwozo ta ukwa nara mugirangere bane to ara. Mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mugirango. Yule mkabila mwingine tulimuita aje Mugirango hakukuja. Yule mkabila nilimuita kitutu cha North hakukuja. Lakini wewe umeonyesha ishara ya kukuwa mtu wa kuunganisha wa Kenya. Ishara ya kuonyesha ya kwamba wewe sio mkabila. Wiki 3 zilizopita ulikuwa kwangu kitutu cha North. Leo
uko hapa South Mugirango, wiki ijayo uko Nyaribari Chache. Hii ni ishara ya kwamba wewe unapenda Wakisii. Oma murundi orenge mokwana inga disembere sukukwa bantu baiko baiko yakabere oliga atindete enya sora nywete dama etiki akora ibonga ete kwa batebiga bantu bamuntu kila muntu okotaka kongia serikali onde kwezi igakuliye keraso iroro elindayo oreke byale koliya wano soro mbaye serikali ntenarengo bakayenyora ikamanya batabanga gakitinanya kunyara komenya isiko asema era tayenda iliwa bantu bane ikatanga toni babo soro wana ngombe inote kurwera banene tinyera banene ibonare kumekorera bantu bane kwa sibindo yabo babigera bantu bane balie. Uchukulie rais wetu ujumbe wetu kuwa Wakenya Wakisii wa Kenya, tutaendelea kumsupport, tutalipa kodi yetu na uzalendo yetu, na yeye atusaidie kufanya maendeleo hapa Kisii. Asense mwende Osoro nigakwanira ukugania kugosire bikundi bikebike kurwase bunge ya South Mugirango nilitukulia lero nigo lyonchulilia amagema yabonchulilia abo tayare kwenye bebikira si bikundi yani nje mwake sabu ne boringa na kama mwana wako emyake bene nsete nene na ale wona munese yachite kama pichi wiki chisa to chiarete nje na iwete byake kyagara nje na chita aringa teriyo mugakoringa usibono ngama kya magana bintu na kibire bintu bya nkone buchiga ndaro sepa ekabe kwe kagasichibesa chine ngaka mera abo chakoyora abande baro kura osena kibao kura abande budget yeto chweti chibikibere isato chiatigaye bamusi ebese ye efinyo ebe kugochaga njentigera ata njentigera kwa abantu bane egati yarebo gakwanirwa asomo sangerukano iga ngamo nenjili igoro yugosiria chisegi chigenka nogosarwa kwa mwana mwisike ebikole nonye nabo byarolekanire gokea asorogongorwa gusi Kwa mama wanapigwa? Hapana. Mnapigwa na wazee? Waliwacha ama wanawapiga? Waliacha. Siku hizi mambo ni bula kwa nyumba. Mimi nataka niongee kuhusu mambo ya gender based violence. Mambo ya wanaume kupiga kina mama tulisema tumewacha, si ndio? Kuruba derega taseni kiaga tembe kurega se bunge ya South Mugirango imiye kaunti ya Kisii. Ritere nenguru kwa Daniel Untiri.